Huh? That's big. Ay, mama. Hindi lang ko labas pagka. Hindi ko mamaan. Maaragas, kasi alam marat sumaki si Min. Sabat siya naman sumaki. Kasi siya po marang. Ito po, sini ko nila ito. Alir. Tapos isang alam ko yun ba? Sa kanya sa kumaran. Yan layla. Pero una is NBIFs. Dahas na ni Manang dalawa ko. 3, 4, 5. Musan ang mabalik na udaran. Ito sinabutan. Katawag sa buot, tapos bayan ay kabalik kumaran. Mapi, mas sulit mapi, Emily. I can't breathe in here. That's his house. Kasi ayun na arpa ni guys. Taas na na yun. Dahil si NBIS rounds. Kasi siya kung mamanoon. Supaya sa buwan, mas masakrak. Na? Maarikas, ganasas naman. Wrong transit. Pagkikilas na tiyan ang buwan. Kasi ayun na arpa guys. Kasi bayan, ikaw uuna mo. Ayun na twee broers is zo. Musa wala Als na. klachten soms die hij is van hier. Sa mga kalakot lang, narekus. Moesie, ik kan niet eens asemhalen in die plekken niet. Sinanay, mga narekus. Moesie? Kasi kukod sa buwan. Nee, ik kan niet ademen. Ik kan niet asemhalen because of die rook in die plekken. Kaya kung mamanipang, Waarom is er een rook in die plekken? kumari-mari niya. Zo. Die is. Isa? Nanti ay sas bayan. En uw ma. En is er nog mensen hierachter? Dahil man natin yung ski ay Ach, niemand. Wat doen jullie hier zo vaak? big boys. Hoe oud is jij? Hang with the big boys. Nee, jullie zijn vaak van hier geroepen. Waarom is er roekeris? Wala pa eh. Wala Wees de police may mga tsaka. Wees de police may mga Jullie witness. blij. Ayaw like may mamaman. Iman niya, ano ka nagsan? Hindi ka nang nagsina. Gusto mo lang ka malikutaran. Ano kasi nalanggaan may sima. So isang months. Imahan niya ikin. Ito ay buong ka ba akta marang. Ito ay buong ka marang. Siya manong sa may makakaya. Street life. Excited. Ba't iba ba itong ito wrong? Ach, no man. Kasi pa nakabat. Siya po masiyaman na tayo niya. Nagsusa mo rin. The situation is terrible in here. Hey? Siya po No, why isn't this house been confiscated? Whose house is this? What? Waar is je naam? Waar is die eienaar van hierdie huis? Wat is jouw naam? Sino? Kom, wat is jouw naam? Siya po alam. Adyo ka doon. Wat is jouw naam? Hoekom is hierdie huis 'n rookhuis? Ha? Hoekom gebruik julle dwelms in hierdie huis? Camille, wat is je van? Second, nanggapat sa amin. Ha?
oral. Ek weet julle steel nie, maar this is a risk. It cannot continue like this. I need to speak to these residents outside. Hoe sê? Ek moet 'n draai maak môre. Ek gaan saam met die polisie reël van hierdie area en dan gaan hulle hierso kom môre en dan moet hierdie for one, this place needs to be clean. This place needs to be clean and everyone, because this place we're going to monitor now. Ek gaan hierdie plek monitor. Verstaan jy? Die neighbors almal gaan hierdie plek monitor. Seth, you're going to probably come in here and monitor them so that we don't have this. Okay, ek gaan terugkom na hierdie plek toe and then we'll see what we do with how we can best support you. But like now, we're going to assign the relevant services. We need to report this house as well because this house belongs to the city. So there's many of these houses in the communities that belongs to the city, and people now need to know that if this is the case, they can lose their homes because so kan dit aangaan. Gosh. Leila! Where's the kids? Ek maak dit aan die boy. All the children, why the children still outside? Ja, gaan huis toe. Ek soek die kinders nie. Hoekom is daar so baie kinders in die straat? En onze pad is net. En onze pad is net van het is nog geen. Het is net van het zijn. Maar julle moet hierdie huis nou monitor and report this house if it can continue like this. Het kan nie so aangaan nie. En die pad is net. Ja, maar al die jare al so oud. Ja, dat is voor jou. I'm gonna record this house so that